Mutongoi TV. Wa mukata mwendo wa museisia vala wende na kwelo la kisese cha Mutongoi TV ngwatenyo ya mukamba umundi ni muthenyani wa wakatatu matuko ni atano mweni wa katano mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwe ina uthocha ndini wa mauvo maitu kiokoni cha umundi vilingi wa mauvo mwendoni wa saa umwe sia kwa chanya nita wa Erastus Kithuku wa Nzomo na imwe kwa imwe tuyambia mauvo maitu kiokoni cha umundi tuambie na kauntini ya Makueni. Muthenya umundi tuambia na divoti ye mwanya kuma kauntini ya Makueni vala mwandiki witu wa mauvo Caleb Chalo ukuthiana ngusanisyo ila sithi twesi kusiwa mbungeni ya kaunti esu vethitwe na nzeke kana MCS machama cha Wiper nimethitwe mavinyiwa muno ni serikali ya kaunti esu ya Makueni vala mekwasia umo wa ngusanisyo isu ni itina wa chama cha muungano na kila kitongwewe ni governor Kivutha Kibwana kuvalukwa ni chama cha Wiper ndeni wonyuvani munini wodini ya Kithuki Kitise Kithuki na utikulia miaka elengi tetwate thukumaneza ila kukie by election ngaba nungamize mesala na alika kwaza tenda tebe mauteyo. Msielete ujinga wa siasa mbaya ya kusema ati kwa sababu ya election ya Kitise ninyi mutongi nyendaibwa onangaibwa milioni ya naimwe nesaliti ando makwa ndikeko unanga ine ngoze haleluya. Ni kilingi cha siasa Makueni na kila umwe wacha utotasia kanani kusaliwa kwa misala ya mbunge kanani wasakwani munini ula wa Kitise indeni kana oyuve ngusanisyo kati wa mbunge ya kaunti ya Makueni na gavana Kivutha Kibwana na tiyo yambe kilungu chambe cha gavana Kivutha Kibwana ta gavana wambe wa kaunti ya Makueni mauvo onde Kenya makonete kaunti ino ya Makueni na ila kwa ngusanisyo shake historia na ila sia kati wa gavana na mbunge ya kaunti itongwa nola wa speaker wa mbunge kapintani kau bwana Stephen Ngelu. Oyu vailiata we mwaka wa kana ndini wa tamu ya keli ya gavana Kibwana myaki ya uteti no yandi inakwikathi ya muno kati wa mbunge ya kaunti itongwewe ni speaker Douglas Mbilo na gavana Kibwana ambunge maiteta kuseliwa misala na mauteyo mo ndula mekwasa gavana aende na kumana masya kana kumanenga kila tuketa kwa kisungu punishment lakini kila jao senyo ne kana ila kuna umelile mba election Kitise Kithuki nitaanikie gavana ina ndo mai na chama chake na no wa Wiper wanabumo no sinyonge ndo ni wa Wiper ati jamani kingi kiro cha muungano na ito tema Wiper na atulea ati ku support mundungi no siwa support tata mbalucha abaluko nando maketeze onatidi ando maketeze male ya mundu siwa kwitenga bana na moza mundu wa chama cha Wiper ulamenda yu etina wa siasa sia dala ngabana ni waizite ikaibo mesala chambi isiba mwaka huu usakwanine munini mwa wa katatu kuya Kitise chama cha Wiper ni chongamisia Sebastian Muli na ake gavana Kibwana edha ayongamia Joseph Kioko na ula wasindiwe ni Sebastian wa chama cha Wiper kindu kila ma MCA ma Wiper meweta tacho umo wa mathina mo na gavana undula wetete mawaniku ukasethia benga liko ile ma MCA ma Wiper na ma MCA ala mongamite na gavana Kibwana ngalekoni yaingi nezilikale yake as you speak ogo honestly onanga ungamakonga ini mu zilikale wa gavana Kibwana ni mwaniku pe andu meme na ke wanini na lainge mainake kwa uye mini emina nai na mama tena ke ne mbunge na bae mbunge pe amwe wosete maibawa otupeza tonini twakwendezia kindu kitebo ninyi mutungi nyendaibwa onangaibwa milioni ya naimwe nesaliti andu makwa ndikeko unanga ine ngoze haleluya apomi ma kaundi ya mbunge ovamwe na ma MCA na mawetete kwitha matahe wa musala wo wa mwei wa katatu na vala thukumia mwe no munthi umalasimika kuthukuma memusie kumana na uvungulu wa Ilovia ma MCA ma Wiper matongo yuno la wesikania ta majority whip engineer mwema nimeyumililie akuona na nyola mekie na andiki mama ovo ni matolile governor muti kwa kuselesya misala ya mbunge mayasi kana county ni akwati mbesa kuma vala ve serikali ya yulu na hindi governor ni wende no mana masya kwa kulia na misala yo ni twisi na tuina information kana serikali la ya executive itongwewe ni governor moni maibete athukumi mo lakini ile ile mbesa sia utuiva tuina information kana ni tuyandikie balwane serikali munene kana serikali wa Makueni ni withitwe wikwata mbesa mie Yesu na ni undula uvisi wa gavana utongwewe ni gavana na munini wake ule ile view na kuweta thina munene ta witha ana mbunge kwa makwitha na metalatala ya kunena nyana vengi wa cooperative na ule umasia mukovo wa kumaiva misala yoela ya selegwa gavana aiweta mbesa sia mwiso ila sia kwatikania kaundine ya Makueni mbesa ila tutona kuitia ni sisi ya January siokie ona February ndo natatie kukova mbesa
twaivo misala youth ino la maina gweni ni megweni na cooperative bank odu duweni tinayo musala odi namba kuka matutethia si utwivia na matutethia kutwivia musala kama allowances musala matutethia tuisio katwe matungia within county assembly 30 days into 45 days. Ohingi kibwana no likile ovo wa mauteo na alesya no mpaka makathiana mauteo ama ingivito ma MCA matona kwivwata nundu savali imwe ila mekie sya kwa Tanzania Arusha sya kuondu wa chama cha Wiper ila mana ndiva ye Arusha yutu yo allowance ngili maana ile ila mana ndi Arusha na mana ndi Arusha kindu cha Wiper ono katika Wiper Kimbe leva uthukumi wa kibwana ukite na uthela na ngaliko ya Wiper kwisila ma MCA no manako na kibwana na ngaliko ingi ya kibwana nayo no inako tula muti ngaliko ya Wiper na inde no kailundu wende na chama cha ADM no kineka savali ya chokulika kaundini ya Makueni na kuambisya kumweva ase kibwana atono likana na murengo wo ulama tono sovya kuondu wa siasa sia mwaka wa ngilile miongo ile na ile. Na sisi kama jamii ya Wakamba watu hapa Makueni tumeona Kivutha ni mzuri kwetu, tuongee na yeye ili tuanze kumtongoza mapema. ODM mbele pamoja, ODM mbele pamoja. Faketha vailiata kuma Makueni nitawa Caleb Chalo wa Mutunga. Ni muvya muno mwandikitu wa mauvo Caleb Chalo wa Mutunga nundu wange wa isututiane nake Caleb na tuithi mukwa yomwe nginya kwa kauntini ya Ilovi ateti kauta no maende na kumya mawoni kifatho kanganyo yulu wanike mbunge nene inetekilanile na mutetatela wa BBI itekwika mawali uku ona amwe Benjamin Mwaka ni wanena na amwe ma ateti ovala oingi mekwelesa savali ya kuvindwa katiba itonya kwithiwa na kaliso ya katina ya Senate vaniwa kwiuni kuombize sikalo sia kunena niseli voti ya BBI midena mivuthu itino wa kamiti sia mbunge isi ya maundu mame yao kutanga sakana yiki ya mawaliuko na amwe dhino walivoti isu onowevo dhino unenanya mbungeni ya Senate ndi vana kusiwe vyu venene ya kiutiti amwe mama senator ta senator wa Kitui Enoch Kya Amukai, Senator wa Murang'a Kilungu Kya na Senator wa County Lovi Johnston Sakaja mailiana na kuvetukithio kwa livoti itekwikwa maluku thino ivenge ila sinai na mathina kila maele kwika ni maele no mobola isi ma MP na ma senators ni kana wize kwithia ni maleana na kindu kikuthi kupita undu kwa ilite tina sembibiane nzuku nitukumienda indi tendo twindo tututiti wize kwithia ari twasiana na sio amwe ma atongo imaki uteti kuma ilembetani ya Ukamba ni makathi yetambia yeu na yu meenda ambunge na maseneta kuma Ukamba mambe mbe kuthuima muno mausio alame ukwata kuma livoti nesu matambite kuma vitu kithia Ukamba tuna mambunge miongo ili neli na tuna magavana atatu nini nenda awizi kwithia ni matona kuleana na mubango usu na machasi kana Kitui itanengetwe constituency Makueni na Masaku kindu kiki ambakuthi. Despite the timelines, any process na mundu munene be wa katiba including the president himself nazikana any process yo nzele kwikwa zini ya BBI ele kwithia within the constitution nundu onethia maybe tunene wa amendment. What are we amending? To amend the constitution, meaning amendment is some set of the constitution. Na any act, bylaw, whatever, is some set ya chao ya the main constitution. Oingi ni kumana na ki valayu bunge iseli sia kunwa ATM yao na thosio wasio thino wa kunena ni sia na kuvitukithia livoti makunyo maingi methitwe ni indi vila kule mawoni ya BBI ikatwaiwa ni kwithwa kampeni cia wivani munene ukite ni vikie na mo ambunge ni methia wa independent kana mayunga mie maya lene kutwa BBI nondo no kiile ni maya lene kumeka amendment ni kana meya nisie undu enenzi makuyasya makwani alama thaki chokotini kukonya iseso ya kutwaiwa kwa livoti ya BBI ondumwe na ivathukanyo cia kiuteti ile na kusiwe nthino wa mbunge ya Senate na mbunge ya kati kukonya iseso thi ya livoti ya BBI ndivatoneka ikaselesya
kutoiwa kwa kula ya maoni ya livoti tutavikite mwini wa 8 mwakani Dilivoti ya Mutongo TV kuma vaa katikati wa musimu neno wa Kenya wa Ilovi. Nita Benjamin Mwaka. Tuthi county namba 15 enende mamwingi ya Yolo county ni Kitui na ala manekala ngumo wasilanga wa Kiambere na makuithwa ni ungame wa Talda yu nimekaila President Uhuru Kenyatta ametane enende measya mayena vandu mathi itina wa kulungwa vala manaveta musi Lina Musangi na ilivoti kwa oliku ekali mando anisia Barrow Pit katithini Kithumuoni na isio ingila siva kube na silanga wa Kiambere ulawe mwingia Yolo kauntini ya Kitui ni mamoya musumbe wa Kenya Uhuru Kenyatta abikie kulikila na kumatethia itina wa ekali kombo wa nyumba siona kukuithwa kuma kisioni ki ekali ni manawe tiweta manatu itamundani wa Tana Athi Rivers Development Authority kana Tarda na wala manakuithi so itina wa notice ya Kilungu Kya Amukai umwe na nusu kuthela chumwa kimwe kithelu na tuame bila kujua mtu mahali anaenda. Sasa hatujui mbele na nyuma vile tutafanya. So tunaomba serikali tuangalie mambo kama haya. Sasa hii nalala chini ya anda shade ya mti. Kwa maana sijui mahali naweza enda. Sina kicheka na mambo yametokea ikiwa hivyo. Mengi maene nziani manaisekana masewe bana nibo meta amusi. Na yumati wa matenda bandu bako dhiba la mami kule serikali ya Yulu ilikile. Sasa tumepatwa ni hii ajali ya kubomolewa manyumba tukalala nje. Hii mizigo yetu tunaweka hapa na hakuna suluhisho, tunaona mahali tunapeleka, sina pesa, sina nini. Mimi niko na watoto, chakula hakuna, sijui nitafanya nini. Oingi ni malalamaki kukoma idhekani bala masekana madhayo mome misioni muno ibinda ya mbuani. Tutakaa wapi? Sisi ni tuko wapi sasa? Sisi tuko kwa serikali gani? Hata Uhuru Kenyatta mwenyewe si ukuje president utuone mahali tunalala na watoto wetu. Sisi ni hata tuliomba hata manguo kwa jirani. Tunalia serikali yetu. Tuko wapi? Jamani, tuko wapi serikali? Hata tutachikwa na corona na kipendupendo ituchike. Monena na kameme kaka mabisa ka Mutongoi amwe ekali ni maweta kana mabisa ama Tarda manenga isilingi maana 3 kwa eka imwe na mata bokana ni kutamate ya mabisa miunda yo sasa iya ndeso mwaka wang ngili imwe maana kienda na 85 ila silanga uambiso kwa oingiri masakana kukuithwa ku kwikikie bina yeye ikuwa ya corona wala madhayo mome misioni. Kweli sisi hatuko kwa serikali, sisi sio serikali. Rais alikuwa amesema hivi, mahali mtu yuko kuna corona asitoke hapo. Tunaomba msamaha kwa rais, kama una uwezo atulilie sisi. Atuseme atupee ile muda atatupea na hii Tarda atulipe pesa zetu ile ambao tulikuwa tunataka. Sasa eko moja ikiwa nalipwa 300, utanunua shamba namna gani ya 300? Kuma mwingia Yolo county ya Kitui, ngo ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Tuikwatia kana enende asuni makwethwa maitethwa na indi twitana na livoti yesu tukwatene na mwandiki wetu kuma kwa Kiswani Angelina Musevala ukutwelesea kana serikali ya kaunti ya Mombasa ni wambeisye iseso ya kusanza enende nzanzo ya corona muthemba wa AstraZeneca na ndio tondo ukwitha aitwelesea ni kana iseso yethwa yekonia athukumi vakuve 3,000 ma sekta ya utalii kauntini iso. Serikali ya kaunti ya Mombasa yingwatanio na sekta ya utalii na muvea wa utheune yambesya iseso ya kutonya nzanzo ya kukitana na wawa ikuwa ya corona kwi athukumi nthini wa sekta ya utalii. So today we are basically going to launch the vaccination drive for the frontline workers in the tourism and hospitality industry here in Mombasa. This exercise is going to mainly target frontliners working in our hotels, working in our restaurants, in our pubs, and at the same time we are also going to look at tour drivers and also staff
working in various travel agents and tour operators here in Mombasa. Nzanzo ino ni kwikwatiwa kufikia athukumi ngili itatu nthini wa sekta ino ya utalii tanzia yakwa ile muvea osu kavindani ka mawalanyo ma kusiokewa kwa ulumu wa muvea osu maendee na kwikiwa ovamwe nao athukumi yanaimwa nimo mavikia kukwata nzanzo esu. We've managed to vaccinate around 100 employees. Our target is actually to reach about 3,000 frontline workers in the tourism industry. I must at this juncture recognize and appreciate all the efforts we have received from the tourism stakeholders, of course in partnering with us and in making this exercise a total success. Oingi ni makuweta kana nzanzo esu ni kuvikia kumanenga ivuso inene athukumi ma sekta ya utalii kuthukuma vate kithiki na kuikithia kana ni masese wa kukwata uwa ikua ya corona. And so the exercise we have today is a very important exercise for us. It's an exercise which takes us as tourism players towards being a safe destination. Pauline Oginga ulani avisa wa uima wa mwene nthi kaunti ya Mombasa ni waelesia kana nzanzo kwi athukumi a tanzia imwe ya kuikithia kana atalini makosese wa kumana na wa corona. One of the key areas of the thematic areas was the hotel industries, the restaurants and bars, and we came up with regulations to guide them on COVID measures in the working places, not just to protect the clients but also to protect staff from infection. Serikali ya kaunti ya Mombasa ni vikiete kunenga nzanzo andumbe wa ngili miongweli na nema kuongeleka itina wa athukumi ngili itatu sekta ni ya utalii mamina kukwata nzanzo. As a county we have vaccinated 22,000, a total of 22,000 residents with COVID vaccine. We are aiming to add another 3,000 from the hotel industry that will take us to around 25,000. Ngili vote ya kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tutiane na Angelina Mose na tuikwatiane na mwandiki wetu wa kaunti ya Masako Daniel Mwongela valo kutuelezea kana enende mamanza ila ye Momboni kaunti ya Masako ni matwaisi ya maandamano muvakama ofisini makambuni wa kunyaicha mwaki wa stima KPLC ulawe musini wa Masako enende meteta kumana na thina wa stima ulawe mekumbelete kwa ivinda iasa na mewenda kambuni umathinikie kwa mituki. Ni wasia wa ekani makatisa Momboni kauntini ya Masako alama evikite maofisini ma Kenya Power mayelesia kana kwa ivinda yasa methitwe maithinwa ni mwaki wa stima na kiyocho kithitwe kisimiwa metho na kuvikia yu maithukuma wanesa ni kambuni wa Kenya Power walamelesia yu kwa ivinda yasa mekalite matena stima na imethitwe maisila maumuni maingi. Toki ba ofisini nondo ni tuwiye tumeita byo toka ofisini toka kwa munene nela tuoka no twenda kukua naye nitwenda kukua naye officers imwezi ndo tukuza sia twetu kuna kelele lakini ithite kuna kelele tita sia akisito nitakoma na officer omwe atwani wanena na business account business manager na atuya by Friday wakata no ukite kuitha kwina stima twenda kwa sia o wakatatu nituko mulilikania nundu waze twivika kwa huo na unikwele kwa stima wakatatu kwetha kutestima tukoka ingi twina siana ila sia tutuma nondo kwina prep mekweka na ndo alange mena stima ithi ni ithi siana sia ndiwa itina wa mutambo wa stima kumwa ni athukumi ma Kenya Power ala matie matha enenthea kana mathiusauvya mutambo su na kwevinda yasa mayaisa utungi wa mutambo su yu measia kana methitwo maikuna simu na kuna livoti ofisini o indiki yocho kiithukiagwa inde matuko asuto asia yumbika ya bu ya tired nondo muikweka ondo tukwenda na simu kila mundu wonde te amuka ithio ndondo mutu ene batendete kundwani na ite batiwe kula misitienda teiwe tikambelo tete kinangite kwene nondo kila mundu atwaite simu mbikiye masia teikatwa na tasia na itu nondo itiva stima yutenda stima na iwata asiati obisa ola woka bane na nesa na asiati by Friday onanda na asia Friday asia by before Friday nitethukisia nesa wo wale akoka
bai wakatatu undu twasia tukana ciana na usuwe na kila mundu nundu ithio nthe ituthina ithio nthe twina thina mwingi muno na nienda kwasia ati andu onthe we have equal rights. Thina wa stima withitwe wikathie icio ni mbingi kaunti-ini ino ya Masako wala ingi mande na kwina wathi usu wokosa mutambo wa stima kana transformer na Kenya Power ithitwe yende na ukomea wiawo na kusimea kio cha enendea metho. Hata hapa tumeambiwa ni kama kuna special customers. Yeah, not a customer. Nani madam? Tunaweza jua kata mbetela mwoka mwatu atutemange miti ona yoi yandu mapawe mwatila miti kana nitheta ilotila kaiti no sietasia kila mundu unyi shilingi 50-50 tetilithie nondo jete kibetita kwa nditono lisa ko meteni ulu tumwana twalisa twatutilangi la miti yimiti ni ndilange nitetelete stima bado yuti wetu no iye kwa umutabye imuneno la wenywe jua ale yakosa matambya na ituju une wanatiko kwa maba nondo jutika kwa mati tena stima ona tukendo kuondeta uye kukonde uonde sadia mabibi uonde kendo isi athelile nondo isete tumia noju juete ko lile kila kingi ingeisi oka kile bino no mesitina stima maka tukuya kila kindu chonde nondo tikometa kukuma kwenza jueto asiai mwajuetu no yie nituno yeju bika ya bwetu no yie Kaunti-ini ya Masako, Mutongoi TV, sitokwa ni Daniela Mwongela. Na muthiane kana kwithiwa wikala na mamutha me mwanya ti kuonania ndotonya kuthukuma kwa Kibwezi kaunti-ini ya Makueni ve mundume umwe withitwe ayikala na mamutha me mwanya na kavindani kau kutwaisya biasala yake na ila yithitwe iyika nesa. Mwandiki wetu wa Mauvo Kennedy Mulinge nunenanisie nake na atumbanisya ilivoti ile tau. Tunguma cia disability is not inability kana kwitha na uvungulo mamutha ti kumaanisha ndotona. Ngewa ya Dominic Nguti Peter ula witha na uvungulo mamutha amwe mamwe sokono wa Kibwezi ula witha na vandu va kuthambisya ngali na kivanda utewa valavala ni yaikithia ndeto ii. Kituo kicha kuthambia ngali ya chambisya mwaka wa 2019 na tina wa biasala usukuya na avingwa kivanda ki mwaka muvitu. Na mbija na biasala ya kaoshi mwaka wa 2019 na kumaguma kwa 2020 niona bingwe wake bana kuyana na kene kana mbea cia kwambisya biasala o akwatiti na wakuta ng'ombe na ila wawite klasi cha 8 ni primary nende wengeze mbeza siakwa ila na ngo pocket man na juko mina class 8 nende nina mbeza zona manenjo kwa Kasalu na ye na zoma na form 4 mina form 4 ya dina kwa diwa donali vango kala kembe wana te kala Kasalu kwa no machine akaosh kumina sukulu na kwitha ena mavata alawa ile uthinikia nicho kitumi chake cha kwambisya biasala ii nene die beba ndo mundu ume ubikake dia natengemea mundu kila nzi azionde wende kuitengemea we kimwene ki kumanda mbeza ki sia kumwene utana kwitethia nene mundu longe ni waelesya kana biasala ii ni mutethetie muno notona kuungamia mavata make ona vamwe na alama si make mutethetie tanya mwene kungamia maisha makwa na kutethetia si makwa ni wasia kana ena maoni mako nene biasala isi yake ona mvaka wisa kuwa na kwa kanumba sia ukomboethia nenda kuja kwa expand biashara wakwa wakaoshi ngivanda at long last neza kweza kekata kuupload vandu nake ile nenda na kweza ngitengema na ndwingi no miwito kwa ndwangi na alama na uvungulo wa mamutha take mambisi undu na alama na utoi kana kuonekana mokile kwa tukwa wa kila muthenya kute kuvoya kila mundu kila wezi aini zizi oludo na kwata mbeza akeka undu witha ena skill ya ugo ndono muteve kuliwa kuthi evo ya mbeza ana ezunguka eti ya uteve ni wakulia serikali tone kutethesia andu ala metho ana uvungulo wa mamutha
kwa komandhi wa undu matona kwika ni kana maeka kwitasia utethio. Ni serikali kila ndo natona kwika ekudia ekumegishwa kila mwana mlemavu Kenya kana ni wamanire kena undolo na kwika akamutethesya ungeza ni mathathi na ni wao yakathiba level elenge. Kennedy Mulinge, Mutongo TV, kaunti ya Makueni. Na ndi ni wayoni alivoti yake Dominic Peter na nilivoti nzeo mwana tumba ni mwandikitwa wa Mauvo wa Kibwezi Kennedy Mulinge. Mwendo musaisi aende na kunena na itu kwisa na mitandaoni ya mikumukaniliye valandini wa Facebook ni Mutongo TV, wesi changale kwa ya YouTube ni Mutongo TV official, na yo Twitter ni Mutongo TV KE. Endea na kutuati yangalekoni oisu wende na kwendo la kisese chaku kila ipata muno nacho cha Mutongo TV. Ninita Erastus Kithuku wa Zomoni nzoke thete ndatika mbudho ninake lena mwende thini wa Kilungu Kya cha hukunikala mathangu maitu kiokoni cha umundi ndukaribasa. Ino ni Mutongo TV. Africanacity is not just a word, it is part of who we are. And our commitment to working with you to find a way to get things done. We love Africanacity. We are one with you. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Banki imeconfirm pesa zimeingia. Congratulations Sam, gari ni lako sasa. Shukran. Oi boss, si uniache insurance yako nitumie kabla nijipange. We! Insurance ya gari haiwezi kuwa transferred kwa mtu mwingine. Sina habari na nikuulize, hii comprehensive insurance ina cover vitu gani? Comprehensive motor insurance ina cover gari linapoharibika wakati wa ajali pamoja na uharibifu wa mali ya mtu mwingine, gari likiibiwa au likichomeka. Pia ina cover passenger wa gari lako na passenger wa lile gari lingine kunapotokea ajali. Kwani umenisahau mimi kama driver? Dereva hakui covered na comprehensive insurance, ila anajitafutia personal accident cover. Umenichanua. Rose, hata nishughulikie hiyo insurance, nitakujia gari kesho. Okay, sawa. Yeah. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Miaka 20 safari ilianza ya kutuunganisha kama Wakenya. Twende tukiuke, twende tukiuke. Let's go beyond, let's go beyond. Let's go beyond. Mimi na wewe tukikuni, kazi nzuri ya kujivunia. Let's go beyond, let's go beyond. Kwa juhudi na tumaini, twaelekea kesho pamoja. Twende tukiuke, twende tukiuke. Safaricom. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank.
vai mundu wima akethe bathei o itu ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni thobanga okethe ni tajetha imbololo kendo cha mutembozo mbua nayo ni yaikie kuwa tatene uiza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akiguo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baje idia ni tukwende akwikwatia mbemba na mboso tatene no wete munda kwa wimi wa mbemba wimi ni wa mbemba no wete motoka kwezo yumi ni wa mbemba anenzo amelesiana kwezo mbemba mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako wow nano umekwata nondo nona we mwimi nina ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba undu wa mundu aweka na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navuo nginya ukesa kumilia muthia ambie kwina ni kana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo uba etawa Timothy Mutesia 1DC wala inengo mingi pio kuma ba ukamba witu nyeto wako ketio bela tafadhali me kalao ngina ukesethia my mom wito ni wenda wambe wito na kemba wenda kwina wa gospel walita kwenda kitu chambe umutangie ndaro sana amenifika kopia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kumanthi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina hilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya corona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi iloele Kilungu Kya Inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthenya waku wa kwaila na wa kwendesa nyi muthenya wako wi musiovyu na yu ni na ukethiana no thote Kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema we meki wathukani toka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndebe cio nundu nengete aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumana tuitumia neza mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nandu pepe susu wako wibaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana akene wosi aloni na kwesa kwekwana indese aloni na andu yikalanye na monesa maka kusuisia nduka nini tawa Steven mama nena ukethia na no thoche Kilungu ni kicha wiyane wiya wina kwa Steven mama va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba benga solo rhythm bass idhembe muyo wa wadhi mbelekanwa nonge kila wa kwambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana ni twakwatha Kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatilo kila wa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba baya jitembeza nilichojiuza ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Oh my God. Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko top, nikutata fofofo. ni kwa
kuambata Turuke ni kuambata Let's recall some great men who's been fighting for our rights. Yeah. So if you're looking for me in a reggae party, me the inner the corner. Turuke ni kuambata atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palisa Kadia sehemu ni yako mpaka swimming pool. Kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana. And I am your only, as your only. Inye swimming instructor wenu. Wena kwenda kwambela nzumbwa nina family. Yuni wanene na family no yuko uko nzumbwa. Yu nzumbwa niki. Kuni nyandija. Mbona kuyengo mandia mbesa? Mbesa ya kumende. Ila ngo ambe yu. Oka wajikaza kini. Ona ne mutu mandigo. Kuwi. Nenda umanai. Sindu iso ndo wandikita bai. Nutethe asia. Kuya kwa sana ukona. Bana na kuwe zina mtu wapi zina kumate. Ye naona muite. Ndianga wasitu. Tuwe zimbeza ndina sio jije ne bidingo kuliza. Na kuliza kwa kuliza kwani welele ja uliza. Kia namba yako ndo hizo zenzi. Ni wapi nduye namba kana. Ya ndo namba. Na ule kune andike kaya moja. Napo ja mweleze itaji la kulut ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea nikadani kwa kina kidanze kubo kulati tembelete tika hadhima wanijo Yo idio boya utieta family akwiswe mboya mudemba mo be we wendiete baba ma utuvia ba ungunite wa maikili yakase nusu kase nikase Sanse lazima ya mso. Inu ni Mutongoi TV. Karibu inge mwendo musiaisya ndini wa Kilungu Kya mathangu nitumanye ni chao kindini wa mathangu maitu muthenyani wa umundi nyenite wa Erastus kithuku wa Nzomo na ndiwe kandini wa studio na ndi munyanya wa mwanyani waku yu kedia musiaisya Wa mukata musiaisya wa Mutongoi TV kwa masitwani tawalena mwende na ni wa mutinda ni udhocha tukunikile mathangu twingwatanio na ngwete ithangu ya Daily Nation na chongo kinene cha ithangu mundi masya uhuru and suluhu is the restart button kana nimekwambia ni aingi kwa ibinda ya kele na yewesu yindini wa ithangu ya nyanya tuisisia na kwa mwendo musese ni ithangu ya The Standard na ithangu ya The Standard tutana mbosisia headline kana livoti nene yakatu ambonene ya livoti isu ya president wa nthi ya Tanzania ula ni Mwandu Samia Suluhu Hassan wethi wa vikaba nthi itu ya Kenya kwi muthenyani wayo mundu Elena na indi ni kana ino ni state visit okite kumuthokia president wa Kenya ula ni Uhuru Kenyatta na monene cia maundu kauta meokonia nthi ino ili lilikana kana ino ni vinda ya mbe ya Suluhu kukanthi ya Kenya itina wake kuoselela ta president wa nthi ya Tanzania itina wake kuucha ula na president John Magufuli kwi mwini wa katatu tekwate kana ndambukesu yake na ila ikuthela umundi ni kwithiwa cia matunda na mena ngwatanio besindu masaini ye treaty kana memorandum ya kona ni asindu ila mekwithwa mengwatanio imwe na besindu sinonga mwila ta trade ya imwe kana ta kuna biashara kwa bamwe ta energy gas ile kutwika ikauma bwa nthi ya Tanzania
yuka ndi wa ndi yitu ya Kenya na tuiwa kana ithangu yini ona itutabitia kana mena 57 sorry kana miongo 5 amonza trillion natural gas na niyo mwe kwenda yitumeka kwekata kokanga kati wa ndi yitu ya Kenya na sindu ingita lelwa transportation kana undu andu makaenda benzi lelwa Malindi twisilite lunga to Bagamoyo nokwendewa na uyiko kwa mituki na sindu ingita sindu ila na umagwa kuma kukua sindu kwisela kiwoni kwisela ndi wa ya Victoria zikatoa wa Mwanza sisilitwe Lake Victoria na sio usioke wa kwa ibinda yingi. Alright. Livotiswa na kwa withianu ni page 4 then wa Standard na Daily Nation ndi no edangu ya nyanya na kenda. Alright, na indi tisoke you headline ya The Standard mandikite end of the road for BBI change proponents. Anoma seti livoti ya BBI na yu ni wambunge nene nikana speaker Justin Muturi novikie na kwasia yuva yekwe kwa waliku ona umwende ni walivoti su ya BBI la imbe wambunge ya Senate ovamwe na mbunge nene 90 livoti su kwa withianu ni page 5 ya ithangweno ya The Standard na Muturi oingeni waise kana no kwikwatia ona mbunge ya Senate yetha yerul ota ondo nake mbunge ino nene yithiwe itiasia tuwe thangu ni tuyonge wani isu ya BBI kana uchenjo ndini wakatiba kaituni kana ndini we thangu ya kana itukuona kana Muturi ulani speaker wa mbunge no leile mawaliuko onde mayekwa ndini wa BBI haya tusonge nambe na tuwe thangu neno ya The Standard page 5 livoti isu ya BBI nipo umesoma kwa withianu nondo Muturi aitie House cannot amend the BBI bill rules Muturi. Yes, na tuisia page 6 livoti ingibano page 6 ni mauvo ma siasa kana mauteti. Uhuru changes tune on purge against DP allies. Yes, nivethi tunanguzanisho munondo ni wa chama cha Jubilee na yu wewete kana ngaleko ya President Uhuru Kenyatta lonwe mutongwe wa chama kino cha Jubilee nimethiwe maive nduka over nini lilikana ne banethi tunangusanisho kwa ateima munini wa President Dr. William Ruto ala maseobeti chama cha Huda na unatwika ne maile kuiveta na yukwisela wala beba na muratha ula ni munini wa mwene kivila chama ne cha Jubilee ne waise no mind na kwikala chama ne cha Jubilee ende mayeka hata maiviki na kumyo ilande vima umasia siake live inda kuone choke tumandikete Uhuru changes tune on purge against DP allies livoti isu isome page 6 kwa withian na ingino kwa sia kana pai ngwa coalition kana ilangwa atanio mana imethe nayo likwidi wa woingi yes na indi mwendo wa mosese twende na unenania huitu kana ndeni wa mathanguni kiokoni cha umundi ende na kunena nitu kwisila mitandao ni ya mikumu kanilie ila ni Motongoi TV isu ni Facebook Twitter ni @Motongoi TV na indi YouTube Motongoi TV official mundu elena wina chao ngaleko niso Daily Nation ndino Daily Nation tweeting ngaleko ya cartoon tuona tuitwe suluhisho let bygones be bygones kana na nani ulawi suluhu mwandu suluhu ulani musumbi wa ndia Tanzania akaandikwa vulu na ni andumake kana guards yake na security yake your excellency house has many questionable characters kindly mask up tuona kana eonye wa kuhusu bunge yito ya ndia Kenya na okay kawene kazi muno na ende livoti isu ya suluhu ando ingi nweze Tanzania vanezi tevinda ya Magufuli Magufuli na president mene kiangamu no mask niguo na suluhu afika Kenya etumonia ametonyelelewe mask mask up eto mask up na bona nyowaka na nimekuofia ko kwito nikwitha kwita kwina corona lakini twende na kweso byondo bailete niguo yes una livoti ingi bangaleko niso nalikoni na inde twende mwendo musiaisia twende na Kilungu ni kitu cha mathanguni umundi ndukolwe nitukwitha twina Kilungu kimwanya kwambia saa ile mpaka saa 3
vala tukwitha twinenanya na ndongo isitu ningwitha ndio tabia nisiba tulike nthini wa page 14 kana ithangu ya 14 nthini wa ithangu ya The Standard maandikite Kagwe new team hired to clean mess at KEMSA kana minister Muvyani wa uiti ula ni mundu mutahi Kagwe ni waise kana vena nzama ese uviswe ya kwikithia kana maundu ala methitwe maikusi wa nthini wa KEMSA maonoli kana vena ngewa kana nive mbesa cia itesia wa corona kana cia kuthinikia maundu ma COVID-19 na yuwe wete kana mundu ikagwe nimethiwe wa cia ubyanzama na ile kwitha yikunikila maundu asu nthini wa KEMSA Ndini wethangu ya Kelly na kwa rani ona ngewa ya Bills Gate kutia na ena mwandu wake aya Melida Melida na meikalite kwa ibinda ya miaka miongo ya mwanza na imamu iye ku divorce kana gutiana ati ku othogu kana chao lakini imamu iye gutiana aya maitiana tu page 7 ya The Standard babe na ngewa ikukone we mwene ni ulwa budget national government expected to spend 3.63 trillion in the new financial year. Yes, serikali yune kuikwati kwa kwitha yetumia shilingi trillion 3.5 thandatu itatu nthini wa mwaka ula ukite financial year 2021-2022 na makandika treasury to spend 26 billion on easing pain caused by COVID-19 kana muvia wake na ndo nukwitha witumia shilingi 2 billion miongo ili na thandatu kuthinikia maundu ala methitwe maetetwe ni uyu watu linyu twa corona. Yes Lena tuinene anga wesu wasisia serikali yo itu o tuinene obanini ni yumite kuthinikia kwa corona kwanza ila ile ni yumite nundu ni ondino wa mathangu mamuna nwayo no ni mandikite kana menda kujikuwa vaccine kana zanzo sio wa corona kwa tenda tofauti with the amount kibatukanyo maina ipo kwa mundu mwe inde balamo samosa kwa andu kibatukanyo ni kana with the twinesa iwa kwa binda yimwe kana zanzo sio wa corona sibo with the client na because hospitali ni wa because hospitali ni msesi wa kwa because hospitali ni wa kwa tanzanzo wa corona. Yes, weza hivi ya maundu me sawa ndo dio ke wa ni avela kana ndiko na tio seo the letter don't ni kutethecia muno ona twendea na yinzanzo yu mwene nthi nake aende na kwicubia no ndo witwika wasende ta India kwendewe na imuno bevinda bu witina ripoti no kana kila muthenya andu bakubi ngili ile ni moti wa ni thayo kuma na andu ngili ile na kindu asune ala mokwa kana ala moti wa ni thayo kuma na corona yutu enene isiko ni kuongili maana atatu within 24 hours ilo wava Kenya mwandu CS mwangange tusomea andu maana atano ni makwatikana na uwa corona iku ni ngili maana atatu plus kona kwende wana imuno usuru hono ni wakana asu ni mekwatwa ni usu kwa weki yulo kwa ni na corona no isi kila bandu kila bandu makasya kwe corona masako kwe corona kitu kwe corona kone musi corona ni kila bandu musia isi adamba moko no yiki ya mask ndukarijoke ngwa imundu aya nenda tuthiuthio ni muthia wa ithangu no yu ya The Standard Sports na indi mbendo cia mathau aumiano ma The Standard maandikite ati Chelsea keen to finish job at home tonight ni kana kilavu cha Chelsea ni kuma nthi ya Uingereza nikikukwatiwa kwithakitha ukana timu wa Real Madrid kuma kuya Spain nthini wa semi-finals na indi ni mukondo wake lilikana mukondo wa mbe kuya Spain timu wa Chelsea wethiwe we manombo imwe kwa imwe na timu uyu wa Real Madrid na yu Chelsea umemusi Stamford Bridge vala makwithwa maithauka na timu ya Real Madrid Chelsea vano metha mayenda draw ya vathei kwa vathei nondo vekela tukita away goal me kuya Madrid ni mavunge mbao imwe me away ku ikoma draw ya 0-0 Chelsea ni ma join Manchester City me likile tayo fani wa Manchester City
naona wena moyo mono naona wena ngi bononi ndani fani Manchester damu Manchester City weyo na kunita ngona rewa Chelsea kwa nondo wa naye kana nange waisu ne kaela sia musia isia report ya lewenesa nondo wa sisi ya Man City ni methiwe mafetanga timu wa PSG uloneka unaoneka wina masomo no methe PSG unaoneka we timu wina masomo we munene utakutaka but kiweone cha umonde kiweone matonyu wina mafetanga Man City me finals 2-0 Mahrez etha yekatake mashabiki ma Manchester City nini se imewite muyo uraitwa sangu niguo suti naguo yes na yu ngaloko zina matao maziara ngalikuwa nayo tuona kana Man City kwenda yambe byo ndino wa miaka kenda ndino wa miaka yana kenda ni mabikie finals ya UEFA Champions League oka kweli ni sifafanya Man City undurithiro tobeba matu na nisi ngona ni matonyo kwa mana na timu wa Chelsea ni wewe ano bando England affair niguo na ende waituika ai balanza wile sia kwa mania chao lakini yale kaata tio nene zondo ndasa lakini tio sawa nengi ndiye maidi ana na kusugo sungone alafu uloko sinda tio sawa tuyamina ndo kwate sia kwenda wi musindi etwamina isu twetele umundu utuko nani kwatia Chelsea ni mosinda nengona maithi finals na mathi finals mayeka ta 2012 ndo methe mayekana na timu wa Bayern Munich ndikolo mothe nyosu game wesu ondo katoka agonetwe mashabiki ma Manchester United mayekwenda kuiwa kau ta cameraman witu Joshua Philip omeazu nazi simatoka wakana wakana Thursday ndo ma eta warende Europa League nyasi lakini ndo ma Chelsea ta kina Morgan Mwiti ai omeazi kwa mataiwa meyo loro so Lena niona muthenya no mundi nitwabika muthiani wa mathangone na inde mwendo musesia twakwe kutabia mauvo awala manene ndini wa mathango maitu Daily Nation na The Standard kwa wenda kwisomea kwa withiano enda wiyose thango Yesu ni kendo ise kata ni wa manya mbeange mauvo ala mevo yego ila kwati ila yake kana kwa aso ilo kwendewa kwati ndini ya ilo kwenda atunga monenga ngewasio ndi ila si bogo na mauvo maingi muno ila sina headlines na ila tuona sina nini lakini yuenda kuisome ila si yake kundi nebyo aliyose thango yake okay naende mwendo musesia nyenensi okethete ndateka mbuthu itevasa falangwithiwa na ma MCA elema kuma county ya Masaku ni thanake mheshimiwa Moses Mita ula ni MCA wa ward ya Kangundo ya katika na Kangundo Central ni county ya Masaku na indi Johana Munyao ula nake ni MCA wa ward ya Mutituni ngela ni ova county ya Masaku twinene maundu maingi meokonia maendeleo na indi twesisi wa maundu ma oteti muno va ilembetani itu ya Ukamba na mbunge ni situ sia county vala tukita twesisia muno mbunge ya county ya Masaku na twesisia makueni nuoni ya default tukwete yulu wangu sanisila sithi tovo katikati wa mbunge county assembly na executive ila ni serikali ya county isu na twesi wa county ya Kitui over nini na ende twimino kile Kilungu nyeni twa Erastus kitho kwanza mo ninsi okethete omituke na kwani sawale na mwende wa mutinda twithiane mutinani wao ni TV Pasi ningosa simu naku lakini ndambete osa simu naku niwe sineko gangalika mindo galika libu tio ba matako nangelika ndini na halika mutumionge natambatete yake lingoloba hana umea ba una atia subia mundo mokana ake atonelela libu tibinga twambata wewe niwe siba uba nyunge tondo ndetini mwanenyu Siwe ni siwe mundo moko akatata ungone yake bana bibi negwake beza na atavu pale salibuti watasikiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yatise namba 533 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya imwe Mowau maende maalukete na ivinda na nzeve kwi mowau alama etawe ni mawithio luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu sia wanamo mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa
Kilungu Kya Amukai nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seoviwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambea kukila mubaka. Wewe nipiga picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane Kilungu Kya Usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba miao na miamulo kwatiwa. Vai mundu wema akethe bathei lakini ondu wimete na kithito no wosembanetwe ne yiya ngulu ngie ndu na mawethi ululuko mbuga nayo ne yaekie kuwa tatene nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene maliu alange nimeka nesa ukamba ni maliu meba matonya kumesia munyao kana ni lasima tumande nzia cia kungithia yoi twavanda twitwa soko wiva no bau utoi kana kwi sokonge munenange kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na nusu cia wio va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Katini ndokaseo kukamuikale katini ndokaseo tia kwenu na wona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa Mukamba wemba wilio mwana kene we ania ni watu ikandele azawo itwa te mundu takuyu ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele tuimino kililia to bitino zito yake dito tutrace kidhito ni musema ukweli. Musema kweli. Ana ukulia ingepea ndwe mekwate thasia. Mundu usu ni wako wekite makosa. Nundu nikita ukwilila ukiekeniwe na wele ona kindu kilwesi na ndo akiona na meza. Ania ende ingewa inge atu. Ende eza iweze wekaundu. Mwe ambao wekanduka ndo inga notiwa yange wana. Wendo ni muthinzi okuma kwa Ngai nolo kwatamuka akwata kindu kisio. Ninetikila ninetikila kwatiania nakwa lena mwende wa mutinda ngiunenga ngewa ya wendo na mitwano va Mutongo TV ngwatanio wa Mukamba ndini wa Kilungu ninetikila. Watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthenya wa kwa musiovyo na yu nina ukethiana no thote Kilungu Kya Amukai wia pala tusiasema we meki wathukani toka mandakana mawiyani matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndebe cio nundu nengete aume education nundu ni wivo na ni ukoka
na lazima wakwatambeza tumanono toitumia neza mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalania nandu pepe susu wako ibaya musi ute uyu aloni eke uyu mwana akene wosi aloni na kwesa kwekwana yunde seloni na andu yikalania na monesa magakusuisya nduka nini tawa Steven mwa manena ukethia na no thoche Kilunguni Kya Amukai wena kwa Steven mwa Vaccination TV ngwatanio ya Mukamba. Benga Solo Rhythm Bass Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanwa nonge kila wakwambelelia nginya wa katano Vaccination TV ngwatanio ya Mukamba. Andika ngone ya kukana netwa kuadha Kilungu kitema ila chambathi cia Benga Ki ni kinene ikwatile nesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo kila wakwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 Vaccination TV ngwatanio ya Mukamba. Baya jitembeza ikichajiza ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Siasa sia misiene mamlaka ni kama huai siku moja utakuwa hauna na mea kindukindi kidhuku ngauma ngwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii, lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8 siku na US 8 kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba ekaine nene kigamba mutabionu ngwazi wambua tuenda ukoma ni ameza ni ndeu twikali kwikwali mukona muthama sembeta twekilu kithuini kya Kalonzo na kwasa sawa ona kalalia twile bae ulumbo na ngabo tungia kibeti chake ni mwe kibeti tekehene sana mpaka chuo cha Mukamba kisi wonza. Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is charity ngilo? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kwambia saa 3:30 sio tuko Vaccination TV ngwatanio ya Mukamba. Oh my God. Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikutata 444. Ni kuambata Tuluke Ni kuambata Let's recall some great men who's been fighting for our rights. Yeah. So if you're looking for me in a reggae party, me the in a corner. Tuluke ni kuambata Inu ni Mutongoi TV. Mwendo musesi ya otondo ni kwa dhite ni kanani ngwithangu siokethia na aini makwa na ni mavikie ndini wa studio. Ni ngwitha ndima na inga mwanya uvikie na kumamanya monimo ao na maumite
va nondo vande ni wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba kerero kitu nikwikirekana nitwa kwatania akamba onde kuma kona kibathukanganio na yu Kilungu Kya Amukai muthenyani uyu wa wakatatu itina wa kuvingwa kisese kino cha Mutongo TV twethe katwambie na va accountini ya Masako tukutanambo tamba kulikanga kauntini ila ingi valani kaunti ya Kitui, kaunti ya Makueni, Mombasa, Nairobi nondo kukuya aheshimiwa akamba maitu manyai kitikila vandu onde ni athoche ndini wa kisese kino cha Mutongo TV mwikese asia umunthe rastas eti andu mama Masako meyoka yu otondo notavia ni mwambio na indi nonginya tutambanye na kila mundu wonde nene na nitu kwisila mitandao ni ya mikumukanile Facebook ni Mutongo TV and like page yitu na twi live ndeni wa Facebook na ndeni wa YouTube yitu ila ni Mutongo TV official. Twitter we to follow kwisila @Mutongo TV KE na yu ni ivinda ila yu ya vika ya kunenga aishimiwa kwa mwanya mavikie na kumukelia na mayemu mutavia masitwa mo. Karibuni sana. Sanda. Na indi tuambie nako. Izitwa ni Moses Mita wa Musyoka, mbunge wa Kilio cha Kangundo ya Kati. Ngwenda osa mwano nitungie muvea TV ya Mutongo iti. Nundu wa kunthocha na kwithanenu muthenani uwo mundi na ngikethia endwa onde ala meloelete TV ino ilio sio onde sia nduni eno tui na ndiasia nengi ni tu mu support ibinda yila tui weani wa mwenene. Asante. Na indi nuke saidi ya tutabia ndeni wa mbunge ya akaunti ya Masako itha ukwati chao. Haya, karibu sana mheshimiwa. Asante. Isito ni mheshimiwa Joana Munyao, MCA wa Mutito Ngelani Ward. Na nendao samwanyo ni mutungie muvea. Nditungia kisese cha Mutongo muvea nundu wawe museo ula maende na kwika ni manithiandu maubo kila kiende isio ne situ matungia muvea nundu wa utwalika nikana tuke kwitha na moke okone kicho omunthi ondikethia endwa ma Mutito Ngelani Ward na ukambani kula kuonde melo ele kisese kicha Mutongo. Asante. Haya, karibuni sana kwa hivi ndambe vandeni wa Mutongo TV. Iyo ni yitu ithionde. Tuambie na kumheshimiwa Mita tutanambolika kila witha okwate mbunge ni ya Masako no saidi ya witu elesia itina ili unaenda ndambolika vandeni wa isio sieni muno tuambie na Kangundo ya Kati vala niwe MCA wavu kavinda kala mwene ndi wa mwita sia kula kana ila wa kunia amaleve uyenda kulika kivilani vyo maundu ele atatu wethi wo ya mwenenzi ni twitha atwisi wea wa MCA ni weva na kila mundu ni wesu lakini wesa vika bandu esa ithia saingi mwenyetie kula ni mukunenga ne manifesto wangi o manenange iko tutavi kumelo alikile utongoini kuvikia oyuyu wona utongoi wako wili ata kuvala ve mwenende. Sanda. Otondu wisi utongoi wa kana mawea ma MCA ni kana MCA ni usewa cia meo kauntini. MCA ni ungamia ulielia kundu silikali ila yitha ye executive itongo iwe ni governor oversight kuthukuma oversight ita huko kusungu na ingi nao no sioka akeka kindu kita representation kana kuwakilisha MCA tha ungamie ward etha inena kwa niaba ya andu ala mamusakuie ila uma lukasia thini sie kuunza kana maundu ni mekunza MCA ndeke nandu ta ma MP undu metha na CDF waona tuoka mbunge ni tuvitukithacia budget ila nayo governor niyo thukumithacia itina wa kwika kila twika public participation kana mwene ndi kunengane ma wendesio mama uthukumia lo kwenda kuthukuma kisioni chake. Tuinengane manifesto tunengana manifesto twina wekwatio kana kwisila wasiani wa mwene ndi maundu ala mwene ndi uketha yenda mekwe MCA amino betukethia budget na ke governor ni wailite kupikia kwikata kumathukuma kwou saingi no tuonengane manifesto lakini unenganite manifesto unengana eki mivea
Nutono nengane manifesto ya muvea wa uwimi, manifesto ya muvea wa uiti, manifesto ya muvea wa malelu, manifesto ya maundu ma kisomo, manifesto ya maundu ma muika na mwaitu na ndwalame ya mabutha mateno ima wa mwe. Kou isu yitha ye general na indu isio kabandi etha imalelu uisio kaingi uisio koyosa etha no lelu kwenda wikwe maramu lelu endote mwe ni bandu bekia ukiendo seugwa inde yuisio ko uilinganisha sindu isu kuyanana naoso mawendi ma mwene ndi undu wa munenga kwa public participation undu we mkwenda nundu katiba ikanengete mwea mwene ndi niwe wina mwea ula munene na niwe wailete umwithukiisya kuma nanu wa mweka ni wa 2017 mwe wa nana kwisila serikali ni wa masaku nundu inasia ndike nandu nasia nicho nengetwe ngathukumithie taithana kinandu tambunge nituthukumite kisioni cha Kangundo Central kila nithitwe na maundu ni maingi ala tuvikite kwika kwatia bu maundu asu maingi nimo kwenda yu twasiokethia uko tutavie nenda mambe kwa labe mheshimiwa wa mutituni nake avikie na kutuelezea yo mutituni na ngelani maundu maili hata kuvikiwe kumela walikile kivilani. Ni muvea na ndienda nitongelela kila cha neno ni mwenzangu nundu maundu ala wetha atalania atatu nimo sheria cia nthino inengete MCA wowote ola mwenyewe lakini mwene nthi kana tuyitia kivila withia mwene nthi ni mwisi kana niwe waile kwika maundu asu o bala isheria cia ni ngavana na timu yake maile kwika in fact we ola tetha ati kwetie nundu umwe na kubangithia jathi waitha na jathi ja harusi kana cia thingi na muibanga mibango keki yeuma ba keki kwa maema mekombwa ba lakini wethia u treasurer kana u mui wa kinandu ola we na imbesa onandegala committee nesu kou kwiza umumantha mweze kuyanizia maundu a uyithia nikitono kuyevinda yasa kuyana kuliko undu na akiola waile itha ithukumwa ula ni mwene nthi waile kwitha aitarajia kuthukuma ni kivathukanio na keka ninye ni na kinandu wikala nthi na andu makwa tukazia twina kinandu kina mbeza cia nona na maundu ala twaile kwika ni imwe ile itatu na tuyambia bana tuatie kina eno witha wila isi twina committees twina cio kuya nthi mashinani ti uthukuma nacio ti kuania maundu imwe na ti utetheanisia namo kuungamia no yithia nitegua twathukuma kuyana na manifesto ila twanenga naye neenda kwasia wakilisha mabatasu kula kwi executive kwizela mbunge na tiive tukithia budget maundu asu mekwe na otondo newite maundu amwe mainene wa kisioni chakwa nuto nosa niwa peki uki within andu lakini nemona kiao labda kite priority kana mona kindu kingi kilasi cha ECD chakwa kigu cha makwenzo mundu ugethia no kuzaniwa nikina kila kitu kalatete nikigu ti kilasi nundu muvea wa kila wa kisomo ketha wi tayari na budget yo na ziendo ila inekete katene ka programu ni las na nisio kuiye mustali wambe programu nisio kinyume cha muvea wa kigu ndwi maungamia ama kisomo nundu makwete wiola mailetha ma implement lakini mwene nthi no gukone weka kimbe wake na kine cho kiututhina lakini geka ninye ne na kina ndu ile nikite sindu mbingi ndize kana no mbete kila yu nene zindu ila nitokoka bau na indi mwendo musia cia wendo tumwanya naitu nena naitu kwisela mitandao ni tumekomoka nile watondo na dhana kuelezea Twitter @motongoi tv ke Facebook ni motongoi tv na indi YouTube nayo
ni Mutongo TV official enda o subscribe twinake mheshimiwa Johana Monyao wa Mutitu Nengelani Ward na indi Moses Mita wa Kangundo Central kethani ndo atonyelela mitamboni ya Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mwene ne yulwa kinando inyonde nitwisaida twinene akiu BBI bandu banokie baguza tukane mailone ngochao okaindo nitwisaida twinene akiu tina yune ndatisyoke kwa mheshimiwa Mita otondo netie na sio kwati obanini ine twasyo kayu ubigena kutabya imaundu ala mwikite baya nondo wasi ni mwikite maundu mengi nienda kuambia okutungirila kila munana wa waweta kana ila ithie mbunge ya Masako ya betukethia na mbunge cionthe bala CSC ya county mami no betukethia budget silikali kula wa Masako nutongoiwe ni Governor Alfred Mutua na departments kana mawaziri meke bathukanio mebeaye kibathukanio kuyanana na oundu moni silikali ya ilete kutongoewa nundu ni wewe ambe kuma devolution yoka na mbunge niete awe mabata kuyana na undu mailie na budget yeko katuka betukethia ningwenda kwanza nambe kutabia mwene nthi kana kiuthukumi wa mbunge na ningwenda ntungea mbunge ya Masako mubea monopio nundu timu ila ye Masako ni timu yokie yena wendi uthukuma mwene nthi na nimeyumitie kuthukuma mwene nthi ona kutwika na okiwia kana okila bandu saingi ni uka ukethia muibetukana ki mesilia na ila mwabetukana ki mesilia ni mwikala nthi mukalunga na chwike thi 20 chona mbunge ni ya Masako miaka elena ni thitwe bo twebu kubiki yo munthi MCS ma Masako ni makunite kila matona ukuna nikenda ma support silikali wa Governor Mutua ningwenda kuelezea kana silikali wa county government William Moko aele Moko elini kana pe kila tuita executive ila ni Governor Mutua na silikali na mawaziri make koko kukungi na yoni assembly alama ze ubazia meao na indi metalatala na indi metalatala no indi nao ya mino se ubwa Moko aele ni lazima makathuko mahimwe ukethia mena ngwatanio usually with our will account ni nona asa inge mwene nthi ni kweli teitha kuyikwa ila sensitization ukeza ithia mwene nthi we waelewa ila twandu ba MCA ni chao tutarajia kwa MCA nizo kitu wiva no yu ubikena kuteja mwene nondo yu saa inge nutona ithia yu chama chu mheshimiwa waweta ndikulwe kulyo ndasungia na nundu na ke mwene nthi nukwenda asungiwe no yethia yu no yethia yu maybe meao kana uthukumi mwene nthi ndawelewa mbunge ya Masako kubikio munthi ni nengete Governor Alfred Mutua budget yonthe ila mailite thama munengete na wa mnenga wa mino nenga Governor budget kana mbesa wa mino mwetikilia kutumia mbesa ene na kejuna mawaziri make na ma chief officers na mwende mayekata ene maithukuma kuyana na chau o kila kindu tuwetie tuyambia kuyana na mawendi ma mwene nthi Kangundo ya kati ila nyenumete nitusobetie malelu nitusobetie ndopoi o maskulu nitushughulikite maskulu tuiweta maskulu tuweta bursaries onetha ciuma nini ata nini hakikishite o ibinda jela ni thitwe ni Masako kana kala kanini kauma nitwana kuyana na mabata machao ma mwene nthi na muno kisioni chakwa cha Kangundo Central ni bursaries kana oila twabikie binda yunundu twi timu unge tuthukumana we nthi weta wa ward administrator ni wake wango chakwa nundo ongamie ward na niyo jitho ya governor twi na village administrators village administrators ni mathe ya nthi ni moka ki sub location na mo still niyo jitho ya governor na itukwatiania nundu yutetha kwi bursary ni totona ukatukasia yuma obisi azuele na ila committee ya bursary ya ward indi tukekala nthi tukasia ni tukwatie milioni umwe nyutakwa ni ward wa Kangundo Central nina mautui 51 ngama na yu milioni umwe ni ania na chao na mautui 51 na yemo otona ithe akilo tu
uikwata silingi ngili miongweli ende silingi ngili miongweli utui muima nila ile tena bo lilia ne ando inge utui umwe ando inge na yana ende lilia ende naone pa pena bata utona yethe ayu utui umwe ne ona ciana ta ina kano itano nikenda kana kamoko kwa tongili 3 na walie tu beso yethe aito nini na yu yoza yu ciana kwa tui ciana itano kano thandatu utui muima ndweze andu nge momati wa makosete yune chongwazia mwene ndi ne ongwazia mwene ndi saa inge aibini ya MCA amubini amweletwe na yune nenete kwa ma MCA on the miongo 5 na kenda mama sako ndiye ndani nene MCA wa Kangundo Central kana MCA wa Mutituni nundu ithio ndeto kuite muyomwe we anene etha no expectations kana mawendi ma mwene ndi on the neme anene na yu nebona kuelezea na kuyayu mbesa hii yatithia tu amwayu ward uko kwata ciana nundu na ngavana ne wetie azie kinenda unenga kila ward milioni omwe isuti milioni 40 twe mawodi 40 yuko unenesi na uliyetie ta ward wakwa imunini twe mawodi manene twe mawodi tama angalikosia Masinga Kiva Matungulu West kwe mawodi manene utona ethia yu ona Masi Mwala uko kokethia kawodi kako nota kanini kwanza yuta MCA wa muyo wake mwikata na mbesa wese ithia mwaibo ndumwe ila mbesa tukwata ndumwe nundu nitwaisie ndikwata milioni omwe mheshimiwa Joana na kwate milioni omwe Rastas na kwate milioni omwe nikenda wese ithia nao ndinona kwa biniwa na kongi kwata kwikupendele mundu akwatoka ino ona kau yukate wothukumi nuka ukethia isio ingi sietina na ngavana nutona etha na wendi isu sietina asiambatanje wese ethia nisia nota cia thengeania na cieba na isio ithinge yukwes bikabu yuko yethia isio isu nitona etha cio nthukumange kuliko chau kuliko isio ingi nitulietie Kangundo ya kwakwa yuta ward wakwa nini ostate kana ninye ni kati yu town wa Kangundo na Kangundo yonde nilieta inye nguete nundu maofisi mama uthukomi sibitali webau kila kindu kebau na nitwabinguie kana twalika mbunge ya Masaku nikwethiwe kwine buso ya usobia kila kieta wa muni tene sieta wa town councils na matuko asietwa municipality na nitwase ofisi chata cha municipality na nundu donors ndimana tumeta hata kwa kikamba serikali sianza ine siendie kukilia serikali situ kwesela mautethio na sio kasi asia nikose obwe serikali isu cia municipalities kana municipal mheshimiwa mbetikilie kwate uba nini point isu ningwenda uko mielesenesa nenda kwa mekuka kwa mheshimiwa Joana nake ni wanene muno mheshimiwa Mitano wanene muno ngewasi ambassador ngewasi akisomo na oba Mutituni ngewa notesu kana vya kivathukanya yolo amaundo ama akisoma na basari paike bathukanyo kinene lakini kila ndo na kwasia ni kana no kila ne laisi ndiambia na kila mheshimiwa mwenzangu waelezea kwetha wa uithukuma utaeleitha no uthukuma uithi umantha ciendu uete utethie wiolote waku waileitha wi waku keka sheria ni utwetikilia nene obanini ulwa maundu ala ndona itha twikite Mutituni na ndiasia pe kindu kimwe musomi omwe wekie osa kiwu ekia sobani nusu na kulia andu mwene chao andu amwe mene soba wikiwu nusu ni mene kiwu lakini ki nusu peange mene soba muthei nusu ugethia mene uthei bate kindu babe mwana otena kindu na aelezea kana andu kaingi ne metha memithembe swili andu ala mene sobo wikiwu nusu mene wina kindu no kanengwe vinda no kwithoka uswa kiwu ala mene bala bathei mene kana maka ukama paka nenga nwe vinda baendewe uzuba withote kindu andu ala mene na metha na ngoo na akili ya kuona siendu na nziela ya ile nimona kila kinini kike
na magagitungia mubea na magagikwata kuoko lakini ala mona undozi wonie soba muthei mona uthei ona kila kinini keke maichona point ya mheshimiwa ni yeba na ni kwazia kana we mutongwe waile either wiyumbanĩtie kumanonga miandu ma muthemba ucu no yika kila kitoneka no yikwatizia andu kana maile ya kunena kana kuona kindu kitekike mutitone ni twikite ciendu na nene ici tuyikite ciendu cionthe nundu cio yikika cionthe otete na kinandu teithio umantha ici endu tekaete no nwazie ni twikite muleka mwizi itaivo ndanyivitwe izio mbingi ndatalania twikaenda lania ndumbeni muselele mbukoni kwa ndomi kwa ba yumbani kiteini kea ni kundwa kwingi tutinde ni twikite ninekite sigu ndasiithia na ngetha na changamoto sibuke ya kwanza ibani mibele ki kwenza ndobo yi ndobo yi ngenza na ingi ngekia sola na ngasambaza kiwu na ngetha na changamoto o kila kio izio na ila ingi nundu ni mwezi mazagu kiwu kitha kichamana na muradi wonde wa mana ila wanangika miradi icio yothe kaunti yothe pombo cianangikie ciothe ietetwo kwa mubea wa kiwu ciothe kuma kuoya ndivini kuvika kaunti undu yana na keka ni batoneka withia andu nima aanie na kaunti yuluo subi wa miradi ukeza kwithia ona etha no kindu kinini kibawa pombo yanangika no tutethianicia ni kana bagetha nao mbetha cia kwinzia alangi matainziwa undu wiola yute kweti muno kaundini ni sustainability ni kukwati ya ila cienziwe ndobo yene yanangikia ikwete ozeugwa baile itha bayinzwengi kwou otende na kuiseubia peo ila yende na kwanangika no kethia mpesa cia uiseubia ivo nitwakite ila cia ECD mheshimiwa kwa ati ya huyu nenda wose ukakwambia vu kwa ila cia ECD ndi mwendo musenza ni ndini wa Kilungu Kya Amukai kiokoni cha umundi ni maendeleo nduani vala twende nonena cia yulu wa ward ya Mutituni ngela ni twina mheshimiwa wa ward isula ni Johana Munyao na twinene ya yulu wa ward ya Kangundo Central Nova County ya Masako twina ke mheshimiwa mita twende nonena cia maundu ala maende kisioni kiu no twisinesa ya mama MCA maithana kinandu indi nengi tio mutima tumite bambungeni ya county wesaithi ya noma sukuma noma nena ne sauna na executive vana kila mwene ndino wakwata kindu ondo violate nena naitu kwesela mitandao ni amekumukaniliye ila ni Mutongo TV Facebook na indi YouTube ni Mutongo TV official Twitter ni @Mutongo TV KE twende na Kilungu ini sioka kwa ku mheshimiwa meta wabalangu yo kwa ati yuluwa municipality inaenda ufikie na kutuelezea kiu kwa withiano municipalities ila twinacio Masako ni tatu pe municipality ulani numete wetawa Kangundo Tala pe municipality wa Masako na pe municipality wa Athi River ndinenea municipality wa Kangundo yutuendesie kila tukweta phase 2 etwa ina phase 1 phase 1 yetu athukumie tweki hata wa soko wa Kangundo na Tala na ithiululuko mawithiululuko ma municipality isu na twasioka twekiela tweta footpaths na drainage na yutwe neseso ya keli ila yune tuendesie wathiu Kangundo na Erastus njasia Kangundo ni weta wa kwesietwa lakini wathi uyethia yesietwa tita ye kuendania na inguma kesi otita ke kuendania na inguma niki na ndinubwa nene yanu ma Kangundo ni na ndoto na ndoto yakwa ni kana ndisia wanethi yeso kwa Kangundo mabati menganga na ono munde menganga na sokozu ni watinie weta kutina yani nduya na nimia oyeki wena ndo maegwitina wethi ani mendo bini ya soko wa Kangundo na muno alilia no kuya yetwa Kangundo Tala
wethia upendeleo munene watu wangaliko ya tala na tala yetha yina ibuso yaku ya na mituki balani baseo kutalani ya nite bakuvi kuteka ngundo ndo ikombea lakini yutala ikana ka ngundo na batu ikana nundu ka ngundo nikuo kwa maofisi wa thisi vitali wa ka ngundo wa thikwa chief kwa ndisi kwa ndio maofisi meka ngundo batu ikana ka ngundo netwike maofisi na hotale itwika commercial lakini ndilika ila na alikile no ni na ilete kupush kana kusukuma kendo chuke benduke nikenda ila nati ya ka ngundo ya kasiwe nime thaliche ka ngundo ibikie kuyana na yuma kula ya yethiwe yendekana umunthe rastas nomba isi yaekie kuyana yu nomba siambatete na yute netwe ya waka ngundo itubandite kahawa bakube na soko ukethia yutao ni nduyana anoka ne andu yu nundu nomba isi atwike cia ngoloba yutu itekelwe twambatie ngoloba nikenda taoni itujane na ukathika ngundo yundu manaka na nila ka ngundo naenda miaka jebwetina itwethitwo na maubenduku kwizila ongwatanio ya ndongo ila cieka ngundo nundu kindu juke ikunika ni MCA weka mebeo yake kibathukanio ila yailite itha yungamia cindu isu yutu unena nituendeze project itatu nene muno pyo kwizila municipality twina project ya drainage ka ngundo ye soko ye yemani cietawa cia kanzokea nela kwa uga kiuchuma goya yemani gekoka kikana ngesoko yutu ende na kukusobya drainage kiwuki yache uma soko cheuma yemani kikonelelwa metao ugethia kina thoko uthukomi wa ka ngundo yetu ethila ine umwe wa lami wakati yutu binguye malami angele tina lami wenga liko ya Katholiki na benga liko ingi tumeta posta na MBC Kalimani yutu iki ya lami kwesela mubeosu wa municipalities ila ni department ya housing katika uthukomi wa county ya Masaku na metoke yu soko ka ngundo ndukasie ile yu siukasie the thandatu weze ethia yu na alama plot zie kwetina yu na mwemetha na buzo ya kwikata kuyania yu na lilia face yesu twamina netukwitha na face ingi ya kumanda title deeds kana lease holds nikenda yu ila nduka ngwazi ya ndilikasia na mabati yu andu aene plot izu maitona ku develop nundu maina kindu matona utumia ku kosa loan kunduka ku bengi na yu ila tukuka tukwatiania kindu ni chuna itu nambize mbunge ya Masaku ni nabe tukethisia na kati vitu hivi tukethia kindu chuchu ni tunaizie yu nundu municipality ni itatu twenda county ya Masaku yethe ya municipality 16 nundu ndienda ka ngundo yane yeyoka ningwenda masiji yane ningwenda matu yane ningwenda mwala yane ningwenda kithimane yane yuko wetu na bitu kithizita mbunge na nena isi rasa yundi nene abani ngwenda nene na isia ka ngundo na cia Masaku nundu ni bai na ile to nene ya MCA uteba Joana ile to nene ya MCA uteba nikenda nake mwene nthi ama netiati uthukomi wa county ya Masaku ila nena isi ni wangava na mutua na assembly ndulietie kesio kemwe no lietie ngaliko sionde yuko utu etukwitha na municipality 13 na yetu na bitu kithisie muya na ndo usiweke kende utonya netu na bitu kithisie muyao na yumba njeti la tukwithiwa ya mwi wa eno yukite yu governor no kwitha ne buso anenga ne budget kimanza cha kumanda ondo yu masi etono twikithwa municipality kithimani etono twikithwa municipality matu etono twikithwa municipality na kula kungi mataoni ala manene nikenda namo ala mebu itina namo makwate buza ya kwikata onao ya kwambia kuyana nikenda wese yithi ya miaka yukite county ya Masaku iketha yonde in develop it ondumwe utiaze begezio kinene kwikiao kwikila kingi yuko umuni tuciokeka ngundo yu municipalities ni tuthethe isi twabikabu ni tukwitha na face ingi ndilika kisio ni cha kangundo tuyetha na market day yetha muthana wa soko wetha omwe lakini na uwe kitu muthana wa chuma owezi muthana wa chuma ni wa sabato na tuona tao ni undu ya na no kwitha kitumi kilote ya nano ndo akwithwa muthana la twitha tuitha itha ngai sokoni niguo twi sokoni ono ithi chumo ite mutabania katia nundu ni ngwenda thinga ngai yetu ndo twa kwa soko ni kata
na kwizila ngwatanio ya MCA town ye nzama yayo na mibele ngi twakwatianie twona yu twile twabetanga mutheno atwetha na mithenengi ingili twabetanga muthena wa kianu wa chuma na nituendee nesa twamina ika kindu chwe nonete maubenduku soko witu wethe ayu biashara ne ambatanga mambo maende na kwaila nitunethiwe ne buzo yako kwata KMTC na ziana mheshimiwa kwa ati abaini kwa KMTC yes kumwe ndo musisia ketha wine kulio kwa mheshimiwa mitaa ketha umite ka ngundo no mutumia kulio kwa mheshimiwa Johana Monyao onake no mukulie kulio lwa kindu kiloku wa chuko thungu taketha na uweso anena otonyi wa kusungia no kwitha ikusungia ketha ndena otonyi no kutajwa bala wa ile wikati kwa unena nitu kwisala mitandao ya mikomukaniliye ilani Mutongoi TV Facebook na YouTube ni Mutongoi TV official, Twitter @Mutongoi TV. Nienda kwa mbosyo kete kwaku mheshimiwa Monyao yolo wa ECDE with it tueleza point hizo. Netho ni kwete kuelezea zindu ila twikite mutitoni ECD no imwe ne na championie kwambatua kwa sibitali ila si wodi nesu mutitoni yauma level 3 ya level 4 umundi na ndagitali siku ita ugethia wa ile wetwe masaku ni bata munenange kenyume na undu banetha tene ilo na level 3 nundu ndagitali itwa wa level 3 abdo atembeleo imwe yuko usisia lakini yu ebo na awaune maiti awabo kusia makasia yabo twa netwetha na challenge cha stima ila kwetha na blackout na kwyo andu mundu tona either akwete othethe kaanda wasitha asia ile either cha ilo story wa free njini na nena netwikite bo kwizila serikali wa kaunti ya Masako netwekiye generator nene muno bau ya 100 kVA ila itutetheze twina hospitali ungi wika muthanga naguo nena teteye wa uma level 2 woka level 3 na twetha na ona kuisia yo yu na twetha tuongelwa athukumi bo na we block yebau twende na umina tunekete budget ine ya mwako twaile tuimina ni kana nayo is after yo maternity wing ya kusiaia ando kumbe kana wethe ne twaende na usubia ando maitu haya wenda umepondiewa nenda ukwata kidogo yulwa mheshimiwa ni wetha nene ya municipality na weta municipality ni tatu katini ka county ekayu ila tuna betu kithisia na proposals siathi tuyikwatia kana ni unenga no yani kana siambie kufandewa na mutito nengela no ward ikatini ka municipality ya Masako lakini nondo besa ila sietha asiokete ni conditional grant ni ila sieta we na masharti ni kana besa isu itumika kwika kiwu kuoya mashinani yeno sia ile othukuma muno masoko na wega mwela loka mwemekite ka kithio moja kizungu spiral waile kuambia maendeleo na matao ni ala manene maintenance nundu andu makwa niuka magethi akaburo yeke wa batao ni kila bandu na maikulia niki mutito nikutanesa lakini neguo kuendetwe phase 2 netwambie netwakasio ni nathimiwe sio itano cia ume na itano cia aka na siwa line ne yambie kwinzwa emanite nosi yuke okwata na bala baketha treatment plant kana bala kigu kiketha kithambegwa na baa ikiwe na nenda kwazia kana netwende na umathukuma nundu ni ithie twi fact twe kana twikitwe kwambia phase yeju jibo ni kana withie maundu ala mailetha mayikwa municipality ni mambe yo bikamutitoni na soko ila ingi cia ward yesu mheshimiwa tuobu kwaku ni vema ikulyo yibano uno etawa olekimenye kwa ngulilie MCA witu Yohana lelo wa kuma mutitoni kuikiteini mbukoni na musilili wetemwa indi mwama lelo maitu mekalile miunda
ngewa ya malelo ni wati lelo sino no kwate ni wiba lelo wa mutitoni mutitoni koi kiteine mbukoni na musilili nenda kwasia kuma nali kakebelani lelo sunenete mete masabale matonobika ana na ketha be maendeleo metha masanitie na mwenendi utona kulwa ni momituki ni maendeleo muno azuma kutema malelo utema lelo season ino no imina season yengemwe itengemea na mbua ya uga yanata uyethoka uyithia no thokie po ube oya waku yengelelo ne osu na kila ndona ukulia ni kana leti utema lelo osu ondo tetema lakini nenda uthuthia enendi nundu changamoto kimwe tithitwe nacho ona ni asia ni kundu kuonthe o county na ngwenda ukulia andu maitu ni kana andu ni molilwe kana kiugo kibata miondani jicho newa na andu onthe ni make ukia kiugo kila mundu atema kiugo atwaite uleloni na nicho gitumi lelo itamina season imwe ni ukulio wakwa keka kila mundu no tema mbezi munda wake ukethia atua onini tiatho cha kiugo lati utema malelo kikaliga mundani kwa kikaliga kwaku nikana miunda jitu ikaendea na kwitha ino tevyo kwitu gethia ti ombuye icha chuma kimo gethia maleu maitu ni momie kola lelo sugia wakikananga malelo na geizemba geili kombozene keithi Indian Ocean ondi kule andu maitu tekatethia nisia teimutemea malelo twetegelie ikiugo kithimio ndani kwe nikanake mutethia aya mheshimiwa meta etwa Justus Peter metani wikite maundu manene masioka ngundo central ngaya mutethia ende na aimongala miaka atutongwese no tonya kwesa kutwika MP wa itoka ngundo constituency asanda mutongwe tawina meama kukwete kivela cha MP wezila wathukuma la wathukuma ndu no mewa ao moyo lakini kila ni thitwe ndielesia mwene nthi nyekuma ni munini ene ndio thukuma mundu na ene thanisi ukalilikanwa na maundu ala wekie ila waithayo na saingi wathukuma mundu yuta yune mambia uma ba MCA nda MP nundu etha nukweka maundu a oithi kwa ngava na mutwa ukamweni besi akaunenga ukeza itha na kinandu ta MP ni uthukumanga munango na nengi nenezi vinda yanga ine weseo na nyeju kila ni kabutukane ni izu ila na yalezia mwene ndene kana o yuyu ndi namba kuyania uthukumando makangundo central ni wane ona bina wa mathukuma nanga kwata kwanza nafasi nenange kimbeza no maundu ni ukunanga maingi aya uyo nene ya maundu ma KMTC nde namba kuotila KMTC ina chao yu ni kwata nisie kila kiutuma kangundo ya na town twina KMTC yu ciana ciambie uka na yu KMTC ino ila ciana ciukie cia pa ukangundo nomba kangundo niciethiwe ciena bata nundu yu nenge ciana isu ikakomaba alame usomethia ciana ithie tio meonda o bandu ba nomba cia kwikali kwa uyu langu ngweta kangundo ndungwenda jiane jupe ciendu ila ci utume kangundo jiana kwa uchu ni kingi ki utuma kangundo jiana KMTC mwana ucio akwithwa twina KMTC uiti na yune we kitombetekelia nundu be ciendu ila ikwatana ikatuma kindu kiana aya ikwatania kwa metuki yu uiti yutu nena ningwenda ndungie o mubea muno ngavana na department kana mubea wotheu tiwo ungamie ma uiti nundu akwithiwa ni manonie kangundo level 4 ya ilete obinduka kuliko ndu ina mithi yana ilie yu kangundo level 4 no nasi ni twikie level 5 level 5 ya siata yu undu uthukumi wa sibitali wa Masako uthukumwa ni woka ngundo ya ile tetha ithukumwa ukathi yu sibitali wa kangundo
ni kwithia twendee na kwaka ward wa ICU. Ward wa ICU pam masako ni kwati uyo ba nini level 5. Ni tunase ubisie ward ula yu niwo ula museo kati wa county itu wasiana yuwe kangundo. Ye twina ibuso ithuku ya kwitha twino wa covid. Na nimo kiema twane wa condition twewa etha itwenda kangundo level 4 itwike level 5. Tuse ubia isolation ward ya na rastas actually hospitali wa kangundo no support ye hospitali wa level 5 muno na wawusi wa covid. Nundu nimekuka kuokita na wawusi wa kuokita na useola ni ngwiwa moyota mutongoi ni kwithiwa yani uno kiona mauthoku na mauseo nundu yu hospitali wakwa ila unokie wetha ni wa wetha wiebo kwa accommodate ya wawasu makaoka makaitwa makaboa niguo tunabikiyo kwata mbesa cia ku improve infrastructure na kwesilabu nene na kwatie buso ya kwitha nina hospitali ukwetwa wa Ngulini ward wakwa ndwaitha nundu ni umeawe nundu akwitha yuila moka level 4 ni mona hata na mwe ono kwacia na ile tetha nina health center kila ward ya ile tetha ina health center na nengi serikali wa county nuna nengi health center ekwetwa ya Ngulini na ona kaunti namba itha je ithukuma ni twende na olilia undu etwa na uthukuma nina health center ngi ikwetwa ngini health center ni kati ila project governor alika waisi no kwenda itha ena super health center yani ukethia no ni hospitali not a level 3 na ni kwatie cia kitwe kila bandu in the county but mbingi ya thela na yuni twende na ulilia undu tutona kwa mucha esu nikenda wisithia juna level 5 ino ya kangundo jun ngini yamba utwika ni oju ikamba upokea na endele kangundo na yetha ni referral nundu wana yetha ya neneva yuko una oju katika wasindu isu ila siekukasiani wethia na uola soko nendo ziogethia ngi ula soko ndu iko kwatania na ningu yeju soko niwo mwikiba niwo mwikiba lo tuma na ti kangundo la numete niwo tuma ju kangundo yo ndo na mawodi ala mathiololekete niwe kutuma ju ula mwikiba wa kangundo niwe so tuma nayo etha ni kangundo east kangundo west na kangundo north niwo iso tuma chao ala maendeleo mekata nundu nitukwitha ne mituke ne buso ya lelo lo kwetwa corridor ukwitha umete ilobi othi Mombasa na lelo zwi la ukukose ubwe weselete kangundo yu ithia yu kangundo mundu endete matu esela kangundo mundu endete Mombasa esela kangundo mundu endete Kitui esela kangundo niyo shortcut na yu sindu isu siuka wese ithia yu ula mwiki bangueta na icho na izi ni amba muche soko na muche soko juma undu alange meikata meuka moyo omene mati ite mheshimiwa nondo wa masaa niona wena zindu mingi cia kuelezea ndeka pe mwesese wa kulia kule banwetwa Bernard Mwaniki mheshimiwa mitaa anene undu wa ndovo ina kazi mitaani kwanda tukia muno ndovoi nalika ninethie ndovoi cienziwe na mheshimiwa Joana kindu chiyo waelezea ninethie ndovoi cienziwe na cia kunekwa na niambia na ndovoi yeta wa Kilalani nene na bingu ye ndobo Yesu na kiu oneyo nendo ye ninongelilwe etangi ya lita ngili 10 pe ndobo yeta wa ya polisi iyo nendo ye tangi nikenda kiuke na ikwe nina ndobo yeta wa esinga niyo enyusa wa hospitali na oyuyu tu unena hospitali wa kangundo ndwe na ndobo kwa uyu tu iweta wa changwa azina mawithuluko jundo bo Yesu niyo tunaambioza kiutu atwa hospitali nundu ndwese uwaune lazima pethe kiu nina ndobo yusu ni kwatie tha Bernard ula nisi aumete bandu beta wa kambai na alika nethie ndobo yenzi we na kiu ya kunekwa nene mwaki na kiu cha nai kwa kula kitono nyua pe ndobo yeta wa ya masewani na alika nethie ya bingi ya cia inguneke weta kukunekwa na bingwa na kiu cha nyua ni ndobo yeta wa ya Mbondoni na bingwa na kiu cha nyua ni ndobo yeta wa ya yeta wa Mulingana ezuna yoki weki onyuma ni ndobo yeta wa ngulwa chai ni ndobo yeta wa chai na yona bingwa na kiu cha nyua lakini ngu ye rastas yu ward wakwa ni kiima na yu yemani yu ula mheshimiwa wala wa Imbe wakwa ni matatie kwenza kiu yemani wethia ikuma kiu
Juu ni kimakita wacha kanzo kea niende na twende kwizila serikali ni wa masaku kuliliondo tutono kwa tarik itonda inza mita maana eli aya nundu ila siyibone ya na miongo 5 hivi mono nendo ne kezio kita wacha ngolene nayo nundu inena ato yesibitali ningwena na watu enze ndoboi nina ndoboi ya bandu beta wa mayuni nina nendwende naika nini community policy nikenda wizethia ndoboi yesu yenzetwe ni musungu na tuenda tumyumye kula kwe nini yoke county na ebe meao na kila ndona elezia rastas nikana covid ni tungite uthukumiti na monopio Mheshimiwa mwaka obitite kuina thukumondo twanilite uthukuma no tuina thukumondo ilite uthukuma kwa usindu izu tyo tuolidia wese yetu yanesia. Alright, niona director kazi mtaani yes. Nine buso ya kwetha nina kazi mtaani kisione cha kwakwa na kazi mtaani tubinguete muno malelo Erastus kangundo sendo ila numete malelo imathukome na ningutungia mubea serikali wa Uhuru nundu akwetha imokie mona imwana amuika maitu mailete thana o kindu matona kwamuka make mambia o silingi na ciana izu nithukumete kula itometo ithukume na nengi nituende nesa na maundu maseo na niona o kwilie takutona kwiso thukumwa ngimina Erastus ndiye ndotila nundu nene busoje kwina exercise yende na mbetekelie nundu yue mubingu ye TV na nenge no usio TV ebingu iwe ebikie mwene ndi na maundu meke bathukanyo jukwina kindu kekwetwa huduma namba andu emauzuzie huduma namba na nenge kiki au kiutewa kila tunene yu mundi ni kwatia izio cionthe cia masaku maobisi yonde mama chief ni mabingu iwe manenga ne huduma namba kila ngulia mwene ndie balawe mathi maobisi ni ma chief Mose huduma namba chune ngwenda itangase na ni kwateke kila bandu asante point isu ni eleka wetu amina na mheshimiwa Munyao masame tono na masembete muno indibeki no ngwenda atunene tutanamba umala BBI ninone yavikende no ambunge nene na mbunge ya Senate ta we mheshimiwa county assembly nondo no yokie kwenyu ma petukethia we expect chao bawe biketa yu no zero Rastas nikwithitwe na minena nyo mingi ya BBI lakini level yituta mbunge sia county twabitukithitie tusiaitie mathina la twithaa na mota ma MCA nundu twazia maundu azute utalani otekete twikite tutena kinando na nundu BBI yena maundu ala ya nene ya kwitu ta awakilishi ma mwene nthi twesimeaniwa na twesimakianiwa no matethie mwene nthi kimweta kuongela counties mbesa na iyongelwa iyetha iyoka alama ubitukithia levels na siyoka siongelwe na iyoka nundu sikongelwa maundu ala twikite ni kwika mala eli malatatu na mwene nthi withia ni wewa serikali cia mitio uko yu kitumi cha kwitha cietheiwe kwitha nina kinandu kita na ward ya Mutito ningelani netheiwe ndia cia twitha titona kwithia ya mbesa isu tikathukuma nacio no gethio na mwene nthi ona ngamunenga mwana ngulie kulio ndangulia nundu tithukuma ninake na kinandu pamo haya nitwisomanda ningi tunene maundu akwa withia nondo nona masame to masemba muno mheshimiwa kangu nenge ndatike mona ku nene kiu yolo wa BBI asanda Erastus kila na ile to nene ni kila ki uniusu na kila nguona kitono tethia mwene mbi ndiye ndanene na mautongo imeku ya uluma mutsumbi uloketha mutsumbi no uloketha prime minister no ayi ni ndani nene level ila ni na ni nene level ila ni nina experience ya miaka enayo umundi Erastus taketha nini amukangethe akangundo central thina milioni 10 cia uthukuma kangundo central na tulitha na nzama nina sub location yu 5 nditha na nzama sub location ino na tuyase sub location ino tuina katika ila milioni 10 tuina milioni ile no mana tuikala ndi tamwene ndi tukazia milioni ile zitu tuyambaka ila sitatu milioni ile zitu tuyamba inza nzilanga
milioni ithi yuko uyu nyene no niebuso ye kwasia BBI ni kwasia kila ward withe na kinandu tondo MB wina chao wina kinandu ye niona kindu chu nondo yu ila twakwata milioni 15 mwana ndia akakula cia yo ila milioni twithiongelwa ithingi ila ingi tunatume yata kwa utu ithatwa wa kindu kita wa corruption twithatwa wa kindu kita wa ati ninga ngatulilie ngava nandu nikenda thukuma andu maka ngundo central yumbeza isu ikauma ku ye ulu iko kapala pe andu maka ngundo central maketha mesi mwaka ona erasas maka cia mwaka wa 2020 mwaka wa 2022 mwaka wa 2023 yani maketha amena mitalatala ila maikwikata ila makathukuma mbesa isu kwa unye nyeta mundu na ta mutongoi ningo support BBI. Alright. Nino watu eleje kitumi chako na yu nondo wa masaa maitu kunaona masemba muno second third teto cia kusia modia kwa mwenende wa Mutito Nengelani. Kwa mwenende wa Mutito Nengelani ward ni mwende vinde seo na ndi mukulia nikana aende na kundwika utongo ineo ulote laisi na ndiasia kana ondo nethi awandi malilikania na nenda withae no ugo musoa wa kulilikana evinda yonthe nikana nete etela imwe maki ana mina motiani na keli nenda mwenzi anezia iya I record nesa yala mwanyu bakibelane kiuchakwa iya I record sioneza maundu ala mekie na muia record yakwa neza nundu mwetha mutena yo ngamunenga na mwasia nizia ketha ndia ika ngathono kasuma ibo muiga nenge kibila etha ningetha na thonokie mwimbongele binda ni mweke maundu manene na mebina orondo Biblia kwasi azanda aya mheshimiwa Meta tuyambia ni aitikana nube kivilo kwa tiende no mbunge kwa tutavie lakini tutukane ni ailengi na nendo tosia kusia muthia nigenda mwene ndi atu amanya mheshimiwa Meta aitha kwa tiki na kina ende ngokwita tunene ke uyu asante Rastas katika mbunge ya Masaku ninye chairman wa UEMI na nengi nini si ona ene ndi mama Masaku yonde nimekwigwa o mauvindu kunzi katika wa UEMI kwe programs ya makuyo siende twina kindu kita wa climate smart masilanga kwenza na tayuto na ingaliko sia kiba nini kiba kwegwo masinga twekuo kwe programs siende ni wazia ni tukanena kwa ke UEMI katika serikali wa Masaku ni twende na ulili ondo totona kuokelia UEMI ukethia ni wabikia county itu ni wesi yone buso eseo ya kwitha ototona kuima na sindu iko kanesa kati wa serikali wa Masaku mbunge ninye mukoni wa Mutalisa kati wa alainge majority whip ninye mukoni wa Mutalisa yundi siokedia babe mwenendi wa kangundo central second that kila nasi yani kana nyene thanisi unene wa ngai na ndinene ayulwa kindu ndambito mina nina lewe mesani niende na kuya na kuika tike kuthukuma na thima kwana na unu nenda ni thukuma mwene ndi na mathino ala mebo ni ona tambe tukite kati wa sindu ila na ile tetha ndienda naenda kwika lakini twende na usupportiana twende na okwikiana bina nunu nyenenyo kanditona ene ndi ndena monditona umathukuma na ni lazima nayo serikali kula kwi governor mutua nake ethe ena wendi wa uthukuma ene ndi juba ni ngwenda inene ma MCA miongo 5 na kenda mateva no mbetekele tumine nondo wa masa twavetoka muno netwezo minia muthenyongi tafadhali kwa timu vya muno nondo akuka asante mwegeranye kuyemetane kwenyu na niona maondo maingi muno netwezo matha nengi mheshimiwa Meta ndio tuite ngomweta tunenge masaile Canada to maondo maingi ane sawa sawa ende kwa o mondere mo mbetekele tupike thank you aya na mwendo musese na kuni muvya nondo wa kutambanya na kwa kumilana ambe amukai twambia na mavoto alika mathangu ni nende twaminukira na Kilungu maendeleo ndoani bala netha nake mheshimiwa Meta na ula ni MCA wa Kangundo Central na netha nake mheshimiwa Johana Munyao MCA wa Mutito Nengelani ni kauntini ya Masaku nyeneta wa Rastas kithuku anzo motwithia ni mwendo wa saa muonza thini wa vilingi wa mauvo kwa oyuyu tiwanesa
Ino ni Mutongoi TV. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Si unaangalia nyuma niko pa Park.